najteži momenti u našem braku, u našoj vezi, su nas doveli da pobedimo jednu i drugu kulturu i da napravimo svoju. I to je to istino, bravo. Jako je teško, čak i kada imamo brakove iste rase ili iste nacionalnosti, pa se ljudi razlikuju u tome, a dodajte na to totalno različite običaje gde se tu ne svađamo na Ledi i ja, svađaju se naše kulture. Upravo ono što pobedi je naša odluka, koja ne podrazumeva bilo koju treću osobu sa strane u smislu mojih roditelja, njenih roditelja, običaja, načina na koji se funkcioniše, nego fuck that. Ipak, ja ću da spustim loptu i ti će da spustiš loptu i uradit ćemo on our way, na naš način, kako ono što jeste naša suština.